هفته و نهمین گرا فیلم فستیوالا ناودولتیه کان لفرنسا به رو رسم جهه رنگ بردوامه تاویکو ای سال استودیوین مزنین هولیوده پشگریه که کم نشاندانه لی سترکن نافدار ین سینمای لسر خالیچه آسور آمده بون. ده فستیوالا ای سال ده کرد بشانده که مزن جه فیلمساز و لیستگوانان بش دارن. سینماکارین کرد ین لکانیج بروداوی آخوینه. گرنگیا وکرنا استانتا کردستان دنا وندا بازارا فیلمانیا جیهانه ده نرخاندنه. اف رسم وکرنا وی فستیوالا فیلمانیا کان لکنارین دریای فرنسای آمده بونا اکتر و لیستگوان دیارین جیهان استرکن دیارین جیهان وکا دمیمور هروها الی جهود بریوچو لیستگوانا دیرینیا امریکی جین فوندا و استرکا چینی گونگ بفرمی هاتن و خواندن جبوه فستیواله و لسر مافورا سور بشدار بونه و چونه فونداد گوتارا خوده بانگ لهمو سینما کاران کرکو فیلم وان ببن چالاکیه که خوراگریش بو پارستنا مافی جنان و لدجی شرجی. سینمای کردی ای سال بشانده که بهیز که جنیزی پینجی سینماکار لیستگوان و مدیاکاران پیک هاتیه لفستیوالا کان آمدنه. جارا یکیه که لناونده بازار فیلمانیا جیهانه ماجدی فیلم استانتا که فرمیه بناوی کردستان هاتیه وکرن افجی پیشکتنه که جبو سینمای کردی. او فیلم سازن کرد ین کو پروژه وان ده بازار فیلمان ده هاتنه پسند کرن و قبول کرن ده داخویانی خودش بروداوی بحثاوی ازمونا دیروکی دکن. وان سینما کاران دان خویا کرن که هبونا استانتا کردستانه در فتک مزنه دا کو چیرو کو فیلم کردی بگهینن پلاتفورم ناودولتی و بالا برهینرین جیهانه بکشینن سر فیلم کردیشی. اف بجداریا برفرهیا فیلم سازان که به پشگریا جیگر سروک وزیر هرما کردستان خوبات طالبانی هاتی انجام دان پینگاوه که نویه جبو خورد کرنا جرخانه هنری و سینمایی یا کردستان لسر آسا جیهانه. وەک فیلمسازێکی کورد ئەف ئەو تشتێک و پێویستیامە پێ هەیە فۆنا فیلمانە کوردستانê li kanê nûnertiya me dike û derfet û pêngaveke mezina pêşveçûnê ye kesên min li vir naskirine kêm wê nene atmosfereke baş e ji bo danîna têkiliyan li gel fîlmsazên dinên biyanî atmosfereke guncav e da ku em vegerin ser koka xwe hêviyê dide te ji bo karkirina projeyên nû ez bawerim dê karin mezintir bikin. فیلمەکەی من کەفیلمێکی کوردیە لە یەکێک لەو پرۆژانەی کە لە سپۆتلایت پرۆگرام هەڵبژاردرا یعنی هەستێکی زۆر تایبەتە کە ئەمە وەک کورد لە فستیڤالێکی نێودەوڵەتی بەشدار بین وەک فیلممیکەر بی یان وەک کۆمیسیۆن بیتن بە هەر شێوەیەک بەشدار بوومان زۆر زۆر تایبەتە شتێکی و کەسی زۆر زۆر زیرەکمان هەیە لە ناو کۆمەلگاکەمان کە توانن چیرۆکی خۆمان بڵین. بەڕاستی دڵم زۆر خۆشە لەبەرەوەی ئێمە ئەمڕۆ لێرەین لە کان لە فیلم فەستیڤاڵی فەڕەنسا زۆر موهیمە بۆ کوردستان لەبەرەوەی ئێستا هەموو عالەم ئێمە ئەناسێ زۆر وڵات ئێمە ئەناسێ ئەوەش سەربەرزێکی زۆر گەورەیە. Ez hêvîdarim ji bo projeya min yan û ku ez ê li Kurdistanê bikişînim em co-productionê nû peyda bikin ku li Kurdistanê em vî filmê bikişînin û ji bo sînemaya Kurdî jî bi rastî demeke pir baş derbas dibe ji bo ku semîner çêbûn û hevdîtin çêbûn û gelek sînemagerên biyanî û sînemagerên Kurd îsal li kanê gêştin cem hev bi hev re derheqê projeyên nû de derheqê sînemayê de hevdîtinên pir baş danûstandinên pir baş kirin
زور يعني زور خوشحالم که ایبینم هم يعني فیلم در هنانه کردیه کلیران و هم کمیشنه کلیره لبروی نشان ازیه کم بکردونی فیلم بکه ابینم لشونی که آوها که زور گرینگی هی لناو اندستری فیلما لناو جهانا همو کسک هم شونه اناسد کان فیلم فستیوال گورترین يعني فستیوالی فیلما لجهان اینجا که یه تخوارو لو قادر معنا ناوی کردستان بینی یکم شد یکم شوين لناو ام شونه بینی کردستان که اینجا که ایبینم هوا زور شان